Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Hamim. Usayan, ilayan kasubendingan no al-mukataat ko surah al-Baqarah usayan na ikapito, aguso pangumana usayan na paganay. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim. Giisu kini turun ku kitab Quran na puun ko Allah al-bilawana mabagral bilawana maungangan. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Dami adna sumangalangit agus sulupa agus sumada dalam kupaglitanian. Inunta aming gulalang kubenaragu taali ka mapapento. Naso sirano tu ang mga kafir na si ikungani na inilalang kiran na tataliku daniran. Usayan, lalayun pagaluin wala subhanahu wa ta'ala so kiadna niyang ko mga langit agusulupa sa minggulalan sa benar akna uba kasandagan aguda abadinian kamataan na adna hikmaw na mapuro umyangadn aguso kiadna sangka iya mga kaadna pantag sa sakudu ko manusia askaniya ni piya kalbi ko langwa na kaadn kaaniyan mapayag surinayagan o simba aguso swaswat ko la subhanahu wa ta'ala akad na niyan sa sumanusia na aya pangkatanian ko kiadn naskaniyang ko ni depuran no dunia aamuraw no liyon amay kamabaluis kanya na muslim asasalibutawan ko la subhanahu wa ta'ala sa kena ubada taro sabuto no mga tao sa Greece askaniyan din sutuhan no dunia ugaid naskaniyan napakan dedetoon aad na miyakan detoon naswala subhanahu wa ta'ala. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Teruang kahi Muhammad, amiyay niyo sa pupunong ganuin niyo asalakaw ko Allah, napakilay niyo rakan uanto na imiad nirang kulupa, anta kabaadnar kira nakapakatutumpok ko mga langit. Taling umaiya ko niyo sa kitab ko unanang kaiya Quran, udi na lamba arara dapad sa katao amay katumang kano. Usayan, aya pato tasimbaan na suad na miyaad niya na puun sada. Naso inad na di pato tuba masimba udatarya na inadin ka keda su kauntol. Samananan na miyatang keda ayabu pato tasimbaan na swala subhanahu wa ta'ala. Kakagiyas kanya ni miyangadin ko langwa na kaadin ada ama kasasapari ko kada to iya na sala kawanganin. Kapalayad ni inadin su sala kaurun. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Guanta itawa lebih dedeku tawa pepemangni sa salakaw ko Allah akad adinian kesumbag supangnian sa taman ko alungana kiama asirano to absimbaan na katuhanan ko pangniran ang manusia absimba kiran na kalilipat taniran. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Guamay kalimudin sa mga tao na maadinsiran si ikira na suminimbon amriridway agumiadin sirang ko kiyasimba irano na sasang kaaniran. Usayan, giyanan subetado musyrik agusto sinimban niya na salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala asi ikwalungan na kiaman na susinimban niya na katuhanan na iptido wa iyan. Agu tepelis niyan skania na suminimbaun sa kebeliru naridui niyan. Sa palaya siran pagulugun ko naraka, inon tabu susinimba adinian kabaya ada taro isa agu sa Uzair, asinimba siran upagtawira na diran uto kabaya, na pedsiran ko pekalidasan wala subhanahu wa ta'ala. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Guigira biyat ya kiran sa mga tanda umi ang mga rarayag na teruno mga kafir ko benar buwani amaw man yan sira nagi'i na salamang kirwa mapayag. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه
كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Anta kabairan peterwa apiangan tangian Quran na terwang ka au piangan tangakan na da mamimiliki urak kuala amlakbu askanya ni lebih matao kung ani nagi inyong gulaulaan sa ampel skanya na saksi kuletak na gusultiyo askanyan sulbilawa na paririla al bilawa na masaling gagawin. Ustayan, madakala kakakalimaw no mga musrik sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piangan tangian sa Quran na puun sa katuruyan. Sa tuos ko kabababalu akaliran adiran sebutan so ungang na mapia akaw umbawan yan sa mga katuruiran. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Terwang kahai Muhammad, akna uba aku mibibida ku betadu miyaw na amang asugu, gudi ko katawano anto na a ipanggulaw laan rakan, kisugat rakan, agudi penskano ko kisugat rakano, da apugunutang ko arwar ko ipaguwahirakan, guda aku arwar sa pengangal kamapayag. Ustayan, so kaya terwan yang sadini yang katawan ni mapenggulaw-law na gusto pagtaunian. Na Pitero wal Hasan al-Basri asio to ko kawiya-wiya girang ko dunia. Kasi ko alungan na mauri na matatang kedeskanya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si ko surga agusu peratiyaw ko pagtunian. Ugaid na si ko dunia na din yang katawan ni ukuran niya no na mapunggulaulan yan. Saskan yan na detar no betadu miyangaw na amang nabi akapakayang mabunuskan yan sa detar o kaya bunua ko sa berkira na gusto salakaw roo. Sa giyana ni maday tamaan ang kutwa ayat. So Ibn Abbas na Pitero yan na tumurong ko oryan ang kuto ayat so ayat, kaanra kami rila wala so ngani na miyaw na apid sa dusang kaaguso miyaw riron. Sa giyanan itindugo Ikrima aguso al-Hasan, agiyang kuto ayat na miyaman so ko ayat at tumurong ko oryan yan. Aso inaloyo Ibn Abbas, naguan niya tumurong ng kuto ayat na miyakaman so ko na Pitero iran, aso mapia na sirka hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na anto na air kami. Na ini turun wala subhanahu wa ta'ala so ayat kaanian misul sumiyamarat yaya ang mga mamagu mga bubay sa mga kasurgaan apo pemanuga ko atagiyin so mga lawasayg. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Terwang ka amielay niyo amay kami adna puung kuala agusyang kaiyos kanyan amisik siya saksi apad ko Bani Israel si ikudatarian sa paratian yan nami tekabur kanu mataan aswalla na dinian turuun so pagtawa pananakuto. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Na Pitero o sirano to ang mga kafir, makapantag to sirano to ang mga maratiya, upama kami adis kanya na mapia na di kami ranon kaunaan, nagunya do siranon maturo, na Pitero uniran, agyei, sa Quran na kabukaga na andeng. Ustayan, ayatin giran na sumapia so Quran na gusto ka na nabii na siran itaral biro na di so salakaw kiran. Giyuto'y saba pa inim binayran o ino da turun so ka na nabii ko barabang saan ko dua inged. Ilayang kaso ayat ko Surah Az-Zukhruf ayat ay 32. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Gusi ko unaan yan sa kitabu Musa at agutao agulimu. Agugie na kitabu pembenara besa Arab kaanian kalalangi sa sirano to miya manakuto. Agututula mapi ako mga tawa mi piya-piya. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mataana sa sirano to api tiru iran ayakad na nami naswallah urian yana miyaginuntulan siran na ded na kalkiran nagudisiran makambuko.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Siran sukir ku surga sa tatap siranon abelas unganina miad sira nag-iran gelebekan. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Gu ini wasiatami ku manusia sumbel alok sian sama pia. Ini kaugat skaniano inaian samargen gu ini membawa taian samargen. Nasuk ini kaugat no nagusuk kiari tanau na 30 ulan. Na kagi emi sampai ko kia kesadian. Sa ini sampai sa 40 ragun na pitero iyan. Akad nang ko ilaha menekara kana kapanalamat yak kulim uka asu ini pangalim ukara kana gusi ikumbel alok sakan. Agu makang gelebka ko sama pia ay keswat kaskanian. Guum pia berakat ang karakan sumuria tawakan. Mata nasakan na mitu betakorka agusakan na pedku mga Muslim. Ustayan, Tantuwa ini pananakatu Islam so kasla kumbala alok sa pia kalabinian so ina ko kilawan ko kapipiron. Sabab sa skanya ni katampara malubay agu malamaka di su ama agu mala arumasaya miniduwagi yang ko kaya siapa kuwata iyan agu so rumasayin yan na si iko kaito penuwata adin yang katatadman ubon miara sa isu ina iyan. Sabab roon na sinia po Islam so kabnaro ina sa pia kala iyan so kabnariyan ko kasiapa na di su ama. Ustayan, Giyang kana na ayat na miyakang guna na o sa aya mino sa kaugat na namulan. Sabab sa inaliw niya na aya kaugat agu kang berumitan na 30 ulan. Na inaliw niya ko isa aya aso kapa kasuswa kuwata na si kusul duduragun. Surah Al-Luqman ayat ay kasapul agupat. Na suduragun na 20 agupat ulan. Na lebeteng ko 30 ulan na aya miyalang buo na namulan. Agiyu to so masa akaugat ko kaya lebeto no masa akang berumitan. Sa ini ko mo mga ulama ko fikhi, aya mino sa masa ko kaugat akupa kaya mawiyagun si pembawata na namulan, sabab sang kuto asabuta miyaka poon sang kuto ayat. Ustayan, So kisampay ko umura 40 ragun na giyuto i umura kaya kisadu akalo manusia. Sa miya tarotop so sabutian na gusto gede-gede iyan. Sa pianutulo almaw siliya miya kapuong ko Osman bin Affan na Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aso orip na Muslim na igira ini sampai sa 40 ragun na pakakupan wala subhanahu wa ta'ala so isipan yan. Na amay ka isampay sa 60 ragun na iriskirun wala subhanahu wa ta'ala so kapanarig si erkanian. Na amay ka isampay sa 70 ragun na kababayaan sa kanya no mga tao kulangit, na amay ka isampay sa 80 ragun na tatapan wala subhanahu wa ta'ala so mga pipiya amalian na punas niyan so mga dusa niyan, na amay ka isampay sa 70 ragun na irilaw wala subhanahu wa ta'ala so miyaw na agu so miyaw riya dusa niyan, agu pa ka sa paatan sa kanya no wala subhanahu wa ta'ala kung mga tao kuwalay niyan, maana so pamilya niyan, agu isurat si iko langit as kanya na biyag wala subhanahu wa ta'ala ko lupa iyan. Pia kambuts kanya no almaw sili agu miya panutul sa sala kawalapiat si iko musnadu Imam Ahmad. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Sirano to so terima kami kiran sa lebih mapi aping gelebukiran agu pelepas nami kekadaan nami so mga dusairan apet siran si iko kirku surga talada benar rasu ditelad kiran. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن
وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Gusutawa Peter uyang kumbala alok siya na siyang kaakan kanwa dua. Beniur akan betelad na kawiagakan peruman amay kamatay ako. Asab na ramiyay pusedin sumanga pagtaw ko unanakan. Nada siram bumawiyag. Asira na dua sumbala alok siyan na pepemang ni sirang ko Allah. Sa duang kaden. Para tiyayaka kamataan na sukapas saden wala na sangat benar-benar. Na teruunian. Ada ini arwar sa mga kabu keganum yang una. Ustayan, Gianan sututulang ko isa awata a berasupak sa luksian. A ini belasang kutu awata a maunutan sa luksian alalayo nanan bukuma ku Quran. Agi inian pakan dia gaan sudu nganin kaan maraya gekap sebuton. Sa so ayat na langkap ku api antaw nunawata a berasupak sa luksian. Adna miyanga alo ya tutul misababsan ugeid na malubay. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Sirano to sumia patut kiran suka teruas siksa si isa mga pagtawas sabna rami ay pusedun kumiyaw na anira na pagpuji na gusto manusia. Asiran na miya din sira na miya nga lulugi. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Reko umani isa sang kutwa dua makam bebela amang akipan tagirang kung ani na pinggeleb kiran. Agu itu man yang kiran sumanga belas sugeleb kiran sa disiran den kilalim. Ustayan, Umani gelebek na ad na ipapantaguna belas yan na dumadaiton. Sa sumarata na marata, na sumapia na mapia. Sa makasusukuda sokala o gelebekagu sokala o belasian kapedenan sa kauntol wala subhanahu wa ta'ala aded na pelalim niya na kaadin sa timbang bu akulpong. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Sagawi iya idulun din sa sirano to mga kafir ko apoy unaraka sa teruong kiran. A inilang yus mga pipian yo ko kawiyag-wiyag ko dunia. Na iman to alungan na imbelas arkano sa siksa akapakada panas. Sabab ko kiad ni wagi ikano te kabur ko lupa sa da kabnariyo. Agus sabab ko kia beluin yo ang mga tawa luminiyo ko agama. Ustayan, Ayap teruong na fasik. Nasutawa luminio ko mga tamanaw wala subhanahu wa ta'ala sa sumusupak ko mga sugunian adi magi-Islam sa siran na mga kafir. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Gutarming ka supagari upagtawad sunabi Hud guwan niya lalangan yan supagtaw niyan si isa ingda al-ahkab ami ay pusedin sulalangan ko hadapan niya nagusi ko talikudan yan ada asim beani warwar wala kaipkel kakan rekano wasiksa sa sagawi iya mala. Ustayan, Sunabi na aya kateruaw na pagarin yan supagtawas yugunon. Kakagi yung mala so awi da akal yang kirang ko kasabtirang ko siksa sa lawang ko panamaru pagari ko pagarin yan na titu. Gina ni sabab palalayo yung pagaluin no Quran na sunabi na pagari upagtawas yugunon. Gumarayag sututulang ko nabi tanuguan niya kuwapat aayap kaguro kiyan na sumanga umat yan sa giin yang kiran senaan so sambayang ubayran dedesa. Sa miyakang guna na uto sa sosambayang na pariala o galab ko manusia sa anday kabinasan niya na kabinasa sa mga padagalab kiyan. Gumiaaloyanan ko hadis sa aya paganaya pag-isipan ko uripan na sosambayang iyan ko alunga na kiyama. Ustayan, So pagtawaad na mababaling siran sa al-ahka pagyuto so kapalawa na ipamto na mititinggay ko kili daraga tayaman. Bituan sa al-ahka kakagi misikusiku wapalaw adi mamantak so kititinggay niyan. Askan yan din ni mimbeluya patugina ang kaiya sura. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
Napitirwiran, aba kaming kamiyaw makaanami kalinati, kaganati sa mga katuhanan nami, taling umaan kar kami sungani ni pipimagita aka, kapasadan kar kami amay kapadika ko mga tawa benari katero. Ustayan, Isa amala aawi da akalulangwa na mangumpia, musleh, maana reformer, na kagi ayap kiumayra na tindig na lalayon makasusupak ko kalalayaman na ada tu pagtawa pagumpiaan. Na ayak kalilid na diran peratiaan kakagi kesupakyan so kialayaman nira na adat aayairan kebebayaan. Na datar dun utos sa mga nabi sirani uluan langwa na mangumpia kulupa sa ayak kalilid na pseng kaansiran o pagtawiran. Sa giyuto ikia perwa makang gumaan siran sa mu'jiza abeta da di kiraw ta kira-kira o pagtawiran o bahiran kasayani. Kaupama ka kegagairan na diran din paratiayaan. Saro umiyapayag so petero na kandengga sa tindig sa umani masa na adna sumuswato na mu'jiza ayaw dumadait. Sa giyuto ikia susunan o mga kalakian, mu'jiza o mga nabi ay iniyayon wala subhanahu wa ta'ala ko betadu pagtawiran. Sa lalayo na aya mu'jiza na so kesandengan o mata akamamasaan, ayabu pekaparatiyaw na so tawa miya kailero na makamamasa. Ugaid na so kaposa na mu'jiza aso Quran, na minggulalan sa akala pamikiran na tatap sa dayon, apalayon makamamasa so pagtawap sumpayanon, sa so pangrarian na tatap din sa katatatapo Islam, na so Islam na tatap din sa taman sa kaad no dunia. Samananan na miyatang kede so Islam na didin kede kulyawa lupa, mapia timu-timu sulang wana parinta at jahiliya, sa kapuna sa irang ko Islam na diran din magaga. Aya buwa kegagairan na kerumpisan iran sa mga Muslim ko sabab ada mga masa, sabab ko kalubayo para tiya Iran, ugid na pagkadaag siram busa kapusan insyaallah. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Napitiro iya na so katao na si iku Allah sa isumpaya kanarkano so nganina inisugurakan. Ugaid na sakan na upkili akan skanwa pagtawa mga lalong jahil. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Naguniya may leran skanya na siksa agabu na pagpukasangor ko balin tadiran. Napitiro iran nagi naggabu na paguranan tanunian. Napitiro iyan. Adi ugay nagiyanan sa pagpumakotani wandua kadadalman sa siksa amasakit. Ustayan, Aya kataw iran ko gabu na siksa apun sa langit na ora na paghanggay kira naguna. Agyuto so siksa ada imbaga kiyan inunta apagan tior niyan. Sa lalayo na aya kapupakaw mo siksa na si iko katatala o manusia maliliwat sa dinyan mapipikirubad na pakaw mo na kabinasaan. Si isang kanan na ayat na bituan yan sugabun sa arid, kakagi aya maanaw arid, na so pupakaalang ko siya asyay, na sugabun na pagkaalangan yan so sinaro-alungan sa di pumantak ko lupa igiram yatagu sugabun ko pagaltaniran, sa so besa Arab na ipambetunian ko siya'y so sipatian. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Apagan tiyor niya na langwa na siya'y sa suguan ukad na niyan. Nakiyapitaan sira na da akilay arwar ko mga walayran sa miya pulang siran. Sa dataruto ang belas na nami supagtawa baradusa. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Sabna rapi akan daya amisiran kong anina da amir kalupakin dayaan. Na inad na namisiran sa kapakanagagu mga kailayagu mga puso. Na dakiran makang gayaguna so kanagiran gudapan sa mga kailairan. Gudapan sa mga puso iran sa malakabu. Guaniya maadin siran apseng kaaniran sa mga tanda wallah. Na tumiyong parakiran sa siksa o nganina miadin siran nag-iran pagisiwisun. Ustayan,
So mga anggota inibigay wala subhanahu wa ta'ala kung manusia apad sa kapakailay, kapakanag, kapakabaw, kapamimikiran na gusto sa lakauron, na palayad no tuad na hikmaon wala subhanahu wa ta'ala ang mapuro. Aso kau saraw no manusia ko iptugumpian yan ko kibubutugyan, agusi ko oriano kapakanduriyan ko wala subhanahu wa ta'ala. Ugaid na sumanusia na pagusar niya ng kaiya mga anggota sa sala kawagalabak, ak na ubas o inad na nun, na si sa alungan ng maurini pagiso no andan yan inosar so kawiyag-wiyag yung kudunia, guandan yan tiyo tayo bagunian, sa amay kadan yan makisang kapang kuswaswat yan ko wala subhanahu wa ta'ala, na aya imbalason wala subhanahu wa ta'ala, na so kaketutungyan ko apoy. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. Usab na rainan ti orami sumakaliliw tarkan wapad ko mga pagtawag piklikli dami isilin sali nami sa mga tanda kaansiran makambesui kaparatiyaya. Ustayan. Piyak ito kawan wala subhanahu wa ta'ala kung mga tao sa Makkah asab na rainan ti orian sa mga pagtawag makalilibet kiran si isa katampar sa Yaman so pagtaw usaba agusuad agusu pagtaw samud sa katampar sa lalan sa Syam agugiya ing demadian sa katampar sa Gaza agusu ranaw upagtaw ulot sa katampar sa Iraq apalayay randin utop segadang ko giran kandela ko kulupa kumlilibet kiran na inuiran to di kekwa atuma agulalangan sa mangungunutan sirang ko panulo no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Natabang sirano to akinawira na salakaw ko wala akapakaran niya mga simbaan. Ugaid na miyada de siran si ikiran. Gugiyo to so kabu kaganiran na gusungani na miyada siran na pipengan tangan niran. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Guguani apakah sanguran amis kahi Muhammad sa salong pukapad kujin sa pepemakinigniran sa Quran na pembetian ka naguani ka masaaniran sa kapembetiaon na pitero iran na terangkano naguani mapos matian na pumiasa sirang kupagtawiran sa pepemarin tasiran. Ustayan. Pianu tulam ya kapung ko Zubair ragyang kutwa ayat na tumirun sa Nakhla aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-iisang bayang sa waktu Aisyah. Ileng kasusaba pa kaya turunang kanana ayat ko usayan ko kaya turun mga ayat ko kababaan ng mga surah. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Sa pitero ira na mga jin, hey pagtawami mataan na miya nagami a kitaba initurong ko oriano Musa ababagir niyan sumiyaw na anyan apturu ko benaragu si ikulala na matitu. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Hey pagtawami, tarimaan niyo sa panulon wala agu parati anyo ka irilaian rakano sa mga dusa niyo agu linding kanunian sa siksa masakit. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Nasadin sadama katarima ko panulun wallah nak na ubo pagkakuasa beger ko lupa gudaar kiya na sala kaur kaniya na Allah apad sa mga duka pila sirano to na madadalam siran sa kadadaga mapayag. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Bayran damay laya mataan aswalla so inad niyan sa mga langit agusulupa. Aguda karagni ko kiadnan niyang kiran na kagaganiyan na kawya ganyan kumiyamatay. Kay nudi, askaniyang ko kalangwa na siya'y nalabilawan na gumagawson. Ustayan.
Giyanan so kaya adna wala subhanahu wa ta'ala kung mga langit aguso lupa aguso dalam yan adawon karagni sa piyak ito kawan yan na dadon karagni ko kaya pangadniyan sabab sa pitero o mga Yahuda gusto mga Nasrani sa swala subhanahu wa ta'ala ko kaya pangadniyan na diukawan na dumika ko kaya dukawiron tanto marata so pangantapirang ko ala subhanahu wa ta'ala askan yan sugaw sa mabager dindukawan nagu diturugan aso turug na karina sa ruba sa gulupay asipatan no inadn akna uberupaan miyangadn. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Sa gawi iya ipalad susirano to ang mga kafir ko naraka na turuong kiran. Abadi iya isubnar na turuong niran. Ang kaino di, ibet kad na nami kabnar din na turuong niyan. Atin timinyo so siksa sabab ko kiad ni wapseng kakano. Giikano kepir. Ustayan, Amay kamada nga mga kafir so naraka na ded na maptero iran na sabtubu solo. Sama ka tepapay siran ugid na ded na baliw ka tepapay sa masauto. Kami arending siran din kulim wala subhanahu wa ta'ala sa ded na bakiran kaprilay agudi siran pengnian sa kapanaw betiran. So kafir ko kiyama na alungan aded narkian apad salimu Allah subhanahu wa ta'ala katiyang kedua Allah subhanahu wa ta'ala aded na ipengalimu yan na manusia akafir ko alungan na kiyama ayabu makapembagian kulimu Allah subhanahu wa ta'ala ko alungan na kiyama nasuta wa piaratin yan su Allah subhanahu wa ta'ala sangka iya dunia nasu sabar kira nami akan dusa adan yan mataubat ku dunia na udirun relaan Allah subhanahu wa ta'ala su dusan yan na kisik saung ku naraka urian yan na pekali rumbu sa pekasuld ku surga. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Sebar kahai Muhammad sadataru kia sebaru ki mangarat ko teks katigir apad ko mga sugu sading kasiran penggagaanan ko kata na ikirano siksa kadataru basiran na sagawi iya kasan dengan iran sungani na ini telad kira na siksa na desiran matatap arwar sa sakotika ko dondong giuto ika kegedemairan sa desiran mati ku dunia gie isu Quran na panampay sada keentiur arwar ko pagtawan luminio ku agama. Ustayan, ini sugu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seberian sadetaru kia seberu mga papantang ko mga sugu asiran sunoh Ibrahim Musa Isa aguso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirani miya katanggung sama penedegelebeka mangingindo sa mala akapantang agu kaseber giyeng kana na mga nabi nasirani mga ala itekes ku tingerang ko ki pendulu nirang ko tauhid abituen siran sa ulul azm ki mangarak ko teksa mabeger. Ileng kaso ayat ko surah Al-Ahqaf ayat ay 35. Pangnal ko surah. Giyai ikapusan ng mariring kita mga surah amipuunan sa Hamim askan yan ikapituron. So unayan na bendingan niran na ileng kaso pangnal ko surah Ghafir. So katerwa Al-Ahqaf na miali ko ayat ay 20 agwisa agyuto so mititinggay a kapalawan ay pamatida misiko-siko arupa anu to o ingdung bawata anuad ang matatagu sa Hadramaw tagu sa Yaman. Giyong ko to apagtaw na ad na babaso kaira na maulad ad na pakaygi na mapia na sukyan do sa ira na miya sugat sira na mala akabinasaan miya aloy kusura ay 46 ayat ay 20 patamang 25. Aya bendingan ang kaiyasura na amay kasubnar na sangkaan na guringasaan. Na so pangrara kesempangyan na kesugat ang mabagra pangrara alawanun sa kabasang na pening gepusan sumasa ako kakeentioro ribet. So pamutusan yan. Langwa na inad na ad na ungangan ko ki adno numyangadn. So benaragu suwahi na sirani pagalungwan na kilayan ko rinaya gano ungangan ko kaya pangadn. Sa lalayon siran supak no manusia sabab ko kakukurang upanda patiran ko kibebetug. Udi na sukalawanda ukabaya iran sa kesapangan yan subnar. Na subnar na penigir aaya pekataban ko kapusan umasa. Giyang ka iya surana ini turun sa Makkah.
Inunta so mga ayat ay kasapulo, 10:25, agu 30:25, kasi tumiyuron sa Madina, aya bilangan no ayat yan na 30:25, tumiyuron ko Oriano Surah Al-Jathiyah.